Okay, class 8 ta tharing kela gi khari lapki lana ani NCERT da rang lokte an lokte nanglo gi chapter number ni war ra ani linear equation in one variable ra ani khare ta digal go chu re ra digal go ma chung in kela hal lai lan thangong ila rang su su jinde ji ko pu yuna jinde gyo pu yuna khunchul le ani kela gi khare video ge vi rang chu share chine di go ra ani rang chu subscribe lash ta gela gi yi mau ton ti da odi ani ne men na rang chu button nem du chia an khrang chu gela ani khari gela gi video hallo de ha gura ani ya an ta nya lo ye ta rang chu ni ma jinde dimbal khari jang le la na expression ko le jang re ko chu se ha ko se expression na khala ola na ta rang chu ni ma ji jang chai do din zu recall chi chi dara expression ra expression na khala on expression na khala ore dinang rule variable yugo ra variable yugo ani constant yugo variable yugo constant yugo ra jolo hole expression le ra ani operators yugo nyam sama connect chi na andil hare expression le ra the expression ki example 5x che en shemba hajere x minus 3 din sama expression ra expression ani shemba hare ore x y z ani x plus y plus z दिन शिची कुछ क्या रंग जो खरी लाने जोड़ता x square plus y square लाने जोड़ता कुछ से expression लाना खरी नहीं यूँगुरा दिन सामा expression ना चूर था equation लगा सिक करता दे equation लाना हलो equation लाना equal to sign यूँगो लाओ equation means खरे which have both the left hand side as well as खरे right hand side left hand side the right hand side नहीं क्या यूँगो पिन से दारा expression ला दागा चिन्ह दा 5x लगा legal equation the equal to sign the 5x plus 5x equal to 25 means left hand side your right hand side your equation di khar te gola na number 5 nyam dola number chik multiply ta ne ngon answer khar ra gola na 25 ra go reler ngon x di ta ngon ni ma jinu ba jang x di khar che re na nga nyam do number khari multiply ta na yi sia che re nga nyam do nga multiply ta na yi sia che ra ko chu se ha ko se 지부징 expression 심바 number 다가랑 차시나 x minus 3 더 equal to say like 5 okay तो दिन दे लो ता दिन जो लखरे equation द equal to sign लिंगो number चिक ने number खरी बहा वो मार दो दिन सुम देना nga li reler ता number खनी सुम देना nga छ ये x दिखा जे 8 छरा 8 ने nga जो सुम देना अजरे 5 छरा कुछ से हा को से तो दिन जो equation ना equal to sign लिंगो ता थंदा हम चैप्टर दिखरे कर जाओ ना linear equation ga jangora linear equation ma jangin na linear expression na khala yat tadara linear expression na khala reler expression the linear lo the chi kor sam the linear expression ra linear expression lo the linear expressions ladu wala example khande ro la na linear expression na the pinna chachna dikana pinna chachna khande ro linear expression le duga power khatti ne khara 1 gor exponent 1 gor inji minji like example ta dinawol ta linear expression khaga do 5x do ani x minus 3 dikha jere linear expression chura ani shimba khar do din sama linear expression chura x y z ke bi khaje linear expression chura ani din shi ji example shimba jik chine gela 2x plus 1 के linear expression चल रहा इन x के and x plus y plus z के linear expression चल रहा but x इने yang रहा x square plus y square the linear expression चल रही ना छगी मारे खची ना दी की power means exponent दिखा दो 2 ले दो linear expression चल लेना छगी मारे ना so example पे ने ना रंग लोकते लठी दो लोकते NCERT textbook की example जितने x minus 4 रहा say like plus 10 dosh to le dosh tin sam khari ke example de na linear expression ke example ko chu se linear expression di example ha ko se ta linear expression lo da ta linear equation la na khala ore la linear equation la ta linear equation la di wala ta linear equation la na khare la linear equation la na pinna se na ता खंडे रो लागोर लना ओ केसी राता पेनिसेशन equations राता केला इथु तामोगेला 통고 도랑 equations 라 equations having लना यो आरा खरी योग्यो linear expression योग्यो
having or with ra equation yamdula linear expression yoga china ra linear expressions yoga china ra in khare variable khare in one variable 가지고 variable 찍 인교 in one variable ra variable only variable 찍나 찍 요교 are known as till color lana ngajo linear known as ngajo gichapta diming khare linear known as khare linear till color lana ra ani linear equation in one variable layer कुछ से हाँ से chapter the mean linear equation in one variable layer chapter dagarang gi mean dire ta equation nanglo la equation gi nyam dola linear expression yoga china linear expression na gela ila exponent 1 yingyo हाँ से ले ला खाले लना ने variable ची योग्यो अन दिन खाले linear equation in one variable linear equation लजुला linear expression the equation पर खर difference योना खरी खागा योना equation नालो ला equal to sign योरे left hand side the right hand side योरे अन दिगल नियम दोला दिनजोगी power the exponent di 1 ची को चिसे तांजो next दिखारे solving equation खांडे solve चुवे में तबिना चेचिना रा दिन नालो ले तद variable खाजो चिक दो तबिना चेचिना variable लगा शा constant लगा शा खतीन solve ची कब दला हो से थांगोगे ला रांस तदिदा इंटे like term नियम तो शा अनि algebraic expression ना थगी दिंगे ने केला लबसा दिंगे हाप्ता दला like term the unlike term loga share the like term 2x khorji bu logar do and 7 the jik pa ingi khordo negative side d equal to the phaju side la do na har jigre plus chera plus 3 so 7 plus 3 is correct 10 2x means multiply sign yora ki mala x de rangya sha and 10 ra and 2 the equal to the phase do na har divide chera 2 so that means ngaju gi x dikhara na x ki value di 5 ra कुछ से तो नेक्स्ट चिक क्या दागरा ना नेक्स्ट थियो एग्जांपल रख खादे सॉल्व छु में दिनांगलो लेखर वेरिएबल x दिंग जो फाइंड चेयर से x लदुगला लाइक टर्म नियम दुशा x upon 3 कोरा रांग्या कोरा लोगाशा इक्वल टू -3 upon 2 दो अनि -3 upon 2 लदुगला प्लस साइन दी इक्वल टू फास्ट न हजरे नेगेटिव साइन चले -5 upon 2 so 2 ni ge har do macha chikpa re do macha chikpa indi denominator chikpa idi ngonjo khare khaptu direct ma solve chi so direct solve chi duwala ani dusli x upon 3 ra -3 na -5 la duwala sin chikpa ina hajera jo dom gore theng gore domera sin chikpa ina negative khare add chi ra ina sin dikhare negative rangya li ra so ngaju khajere -3 the -5 di -8 upon 2 and x upon 3 chira dus chinre mare tha di je la ngaju gi next step dikhar la na di je la ngaju gi next step di kora variable rangya shang ju find khar chere x find chura x cheura ngaju x di rangya sha so -8 upon 2 di rangya sha di khari sign divide sign di equal to gi phase to na hajere multiply chedi gola khajire 3 di divide yogi 3 di pharuna multiply sign 3 de thira wala denominator meeting on 1 sha confuse ma cha thanda kuchu se so di jela khare ngaju gi le lo ra khaptu numerator multiply tang denominator multiply tang so numerator multiply tang du khajire 8 3 sa 24 ra and 2 1 sa 2 so ngaju di kare simplest form na su na khajire answer di -12 chira rema -12 chira 2 1 sa 2 ani 2 12 sa negative sign marangya thira ganjo la x dikhara la na x di -12 rar kuchu se ha ko se to dus chine find chita equation kan this find chi me equation kan la linear equation di jo find chita next topic dikhala application la kan this the pretty chu me ra ta ganjo linear equation di normal gi ga daily life la kan this pretty chu me ra te pen se china example chikta lokti ni tyo ra gela example question sang lokti NCERT textbook ra ni tyo indalo kiranso okay ta ya what tyo na khala do what should be added la da number khari what should be means number ding so ha go mara ha mo go do khari suppose chire x suppose chi ha se ang so x ki ha go mara should be added la da added na halure dom la ore mare added la da what should be added to twice the rational number
negative 7 upon 3 to get 3 upon 7 na ta thiwar kora ne ta da go through rang so quantitative equation gi form ga la syo me ra numerical equation ki form ga la khande syo me ta data rang so what should la du ga la thana ha go mara number ha ma go du ga la so khare x suppose chirang rang so ha go mara what should be added la da added na khare plus sin theta number khari dom gore 2 la da 2 twice na khare khatti na so 2 theta twice khari twice rational number khar do di rational number negative 7 upon 3 ru do negative 7 upon 3 to get khatti na mass nanglo la to get result la nei re to get la nei re is la nei re din sangmal khare equal to sign na go chu se thenda do equal to sign so don't get confused okay and dijela to get ra khare 3 upon 7 tang din na equation di rasa na jo khare solve share variable x di solve share x di theor tang jo how say mass na ta ko x tang jo next di khaji la na x di khora rangge sha ra x di plus ra and dijel tang di ma solve share try chira solve chi di kima la sign me di ngo jo khaji sign me na khala multiply sign yo la ora multiply negative 7 upon 3 plus negative 3 equal to percent la negative 3 upon 7 sorry 3 upon 7 ra ani ta dijel khare thangong la ma solve chi di solve chira bracket this solve chi x plus ra ani 2 multiplied by negative 7 is what ra ani negative 14 upon 3 ra negative 14 upon 3 chegra wala macha mina khar 1 chegra 2 multiplied by 7 khare 14 ra negative 14 upon 3 equal to 3 upon 7 the dj la sign ni nyam de na khare bracket na sign ni sign chik jora x and positive negative chegra 14 upon 3 ra equal to 3 upon 7 what you say the dijen hare an x di gora rangya sha x di rangya sha la tha like term nyam do sha ra ni constant like term nyam do sha la di gola ta constant di like kora constant nyam chura constant la di number nyam sha ra ani negative 14 di equal to phaji side to na hajure positive chura so 3 upon 7 di rangya sha korang di sa jara right hand side la negative pha di equal to pha side to na hajure an positive chura positive 14 upon 3 ta dila di wala ta khar na ngajugi fraction domdang ra ta fraction domdang di rational number domdang ta fraction na nei rational number chi kora ta di okay ta di ga ma cha chi ko re de chi ko mar dang chi ko syo ra chi ko syu 3 upon 7 ra multiply by khadang re 3 tang denominator 3 tang na numerator le 3 gi multiply tang ra 14 upon 3 ra denominator la ani 3 la har tang 7 tang ra 7 tang na numerator le 7 tang so 3 3 is 9 plus ra 4 and 4 is 28 2 ra 7 1 is 7 9 ra 98 upon 7 3 is 21 ra 21 di marange shu ani dj la jo next step dikhala na ani ta khare do me de house dom le di gola gu ge de ge khare gu de ge dom house ge ni chudu ra an chik chub di le di gola 7 ani 1 carry chi ra ani 10 chegra 107 upon 21 di nga su gi khala na x ki value which is rang jo confused macha mado 107 upon 21 okay this is theoretic dir danzu the next question dikhalana the present age of Tenzin's mother is 3 times the present age of Tenzin ra so after 5 years ra their age will add to 66 years let's find the present ages ra ta dira duwar thangshung onzu thiona khara hago chulana Tenzin gi age de hago mara hamago de gala onzu khari suppose chilana ani sorry okay let ra Tenzin's age ra Tenzin gi age ding onzu khari suppose hamago de gala x suppose chine variable rang zo khari phiju chine de word da ine angela x de khajana na x common ra wo chine x de phiju chit so Tenzin gi age de hago mara onzu x suppose chire and Tenzin gi ama gi age ra Tenzin's mother age di hazur the Tenzin's mother's age ra hago mara hamago de khar la do yine te hago ma go mara yine ya Tenzin le dab sum gi chere lar means 3 times ra da 3 times da 3x ra to di jela la da after 5 years okay after 5 years ra longa jela la tara longa jela khar chher Tenzin's ki age dikha chere Tenzin's ra Tenzin age tine de Tenzin's age the Tenzin age ti shora finance confuse ma chethen dal okay longa jela Tenzin gi age di khar chher lana x plus
5 रे mare nga dom gora lo nga ji thanda lo chu ina lo nga ji lo chu nga chera 10 plus 5 ra din shi ji bu ji kyang tenzin khara tenzin gi ama gi age dira tenzin mother age ra ama gi age dikha chere ji bu ji nga lo ship chu ina ani khare 40 plus 5 chera din shi ji bu ji kyang lo nga ji khare 3x plus 5 ra ta dil adu gola ta zo di ha wo sa di so ha wo sa ta din zu tere ni kya dom ne nga zo la answer di khar ko la na after 5 years their age la their age means korani gi age di tenzin gi ama gi age chik do lo shi do o di khari che la na will la nei re in sama karana equal to sign ko to say 66 years la lo thuju re thuk che re la so that means according to questions according to question and dije likha je lana ani x plus 5 ra and plus 3x plus 5 which is equal to 66 relar ko se and dije din sama add chira like term x add chi x plus 3x the like term nyam dosha and 5 plus 5 the nyam dosha equal to 66 ra and x tang and 3x tomna haji chere 4x plus 10 equal to 66 ta dije la khala na like term nyam dosha ra 4x the khora rangya sha and dije la khare equal to ra 66 ta ani plus 10 di kona 66 nyam dosha ra so positive 10 di equal to gipa set na hajire negative 10 chera so that means ra 66 ne 10 thina haji chere ani 56 re mare 56 chera so 4x ra x la di gola x di che orang jo multiply sign di equal to gipa set na divide chera upon 4 ra dile di gola nganju gi x ki value dikha chegla na 4 1s are 4 ra 4 1s are 4 and 1 carry chira 4 4 is 16 ra so x dikha re 14 re so that means thanda present thio na lo khatte do find your present ages la di gola ta thanda gi lo di cher ta dile di gola ra and therefore ra nganju gi ani indication thire ta dije la hala na de therefore ra ani present age of tenzin di khar chegre tenzin gi present age di thanda haju chegre lo thanda present age di khaju thanda ha wo mara nga ha mo go di gola nga x di thing ba x di thing nga jo khara so 14 ra sa tenzin gi lo di khare 14 years ko chi se ani ti jela ani his mother gi age dikha chire mother age is equal to lo hajir ama gi lo ha go re da jo ha go ra 3x la di gola 3 multiply by hajir 14 tangra so that means 4 3 so 12 ra 1 carry chi and 3 1 3 4 ama gi lo di thanda gi lo di hajir la na present age di 42 years ko chu se ha go se dus chen ser now on to the next question likha lana the sum of 3 consecutive multiples of level is 363 lara find these multiples la do ta dil di gola ngo khala gola na thabungi na thiwa de han sum na dom khari domeri la na 3 consecutive multiples of level consecutive la na chik jel chik pe na na consecutive natural number la na 3 consecutive natural number na 1 2 3 ro li ya din si ji bu ji kyang ta thanda dil consecutive number di la da number ha go mar khari imbala na ta anjo ine ya anjo dikhar na number di level gi domdar level gi multiples pe na si na ta example number pe na si na ta level gi domdar la multiples example doing na 33 ani 44 ani 55 imba chesta anjo the number suppose the number the ha go mar da ha mo go number di che la ta anjo ini ya number din ju sum dom na anjo khara ko na answer di is la na khala la scale equal to the sign la se number dom ni anjo khara sum ge thuk ju rek som ra ko ta number di dom ni ta di la du go number ha ma ko di go la ta anjo khari suppose chila na ta anjo ini level gi dom da re la sa level gi dom da indi ta anjo kha chere ta number di do inga china pen chi anjo ha go mara ha ma go di kala ani anjo x suppose chir ta anjo example re da example x suppose chir ta di jere na bu niwo di khar chere la x ta na anjo example re da example kisi x di sum ju sok som mina next number di khaju chode sum ju sok som gala x di sum sok som mina sum ju sok som gala number khaju dom chuk chi dom na shibshi cheg da din na shi chi ko chi kyang sum ju sok som gala ni chu sa ni dom na khaju cheg do ngap chu nga cheg do ni sa ni dom na ngap chu nga cheg ra
Dilashi the dinzo number dinzo domne nganzo la khar ra orlana answer 363 ra read the number dinzo ha wo ma ta nganzo ha ma ko dikala nganzo gi dinzo sum number di domna nganzo 363 ra read ha mo ko de khali suppose chilana x rani x plus level x plus 22 dus chin suppose chir ko chu ha wo se thang ngel di thanda di dus chin very di nganzo gi number di khandes le me x di thang ngel x lingi da nganzo ha ko mara example din 33 44 55 la di ke la example shar da 33 le di x di kisi 33 inga china 44 di khare x di ani inga x kala chukchi domna 44 chigra re mare sumju soksom ga chukji domna ani 44 chir din chi puji kya sumju soksom gala yushu sani domna ngapchu nga chigra re mare du sinta nga jogi di sum dira ta nga jola khara expression sum dira expression sum domna nga jola khar ragla na an nga jo khar regla na value di 363 relar ta nga jo thiwo nang lo ta nga jo thiwe kap to khandes thigla na ta nga jogi ra 3 consecutive number suppose say 3 consecutive number ra 3 khala na 3 consecutive multiples of level r khari na and 3 consecutive multiples of level r khari na anjo khare thangshi di x ra and next khajer x plus level ani x plus 22 relar ko se ani thadi je la khalana ani equation di khande chhilana tang jo therefore equation will be ra tang jo therefore ra ani equation will be ra equation di khande chhilana equation khande ro chhilana equation di khande na x number di ha wo mara ha mo go x plus khare x plus level number chik che number ni che ani digal number sumba dikhare x plus 22 number sumba dinju sum number dinju sum dom ne ngajula answer khar ragla 363 rag to dil digola x to x to x sum dom na ngajula khachire 3x chira 3x plus ra 3x ani plus ani level plus 22 which is equal to 363 lar ta 3x plus level kala 22 dom na ngajire 33 ra so is equal to 363 the like term nyam dosha ran constant nyam dosha 363 and positive 33 d equal to fasirna minus 33 chegra ta dile digola ani 3 ani thuk ne sum dena khaji chore sumra sum dena 0 so 3x rangya sha rang jo x heora x he odi kola ngjo khaji gre ani equal to 330 upon multiply sign equal to fasirna hajire 3 chegra 3 1 3 ani 110 so x dinga jo khara so 110 ra re x di rasa ta ngjo thion jil khalana ngjo khatilan therefore ra 3 consecutive c1 secutiv ra therefore 3 consecutive multiples are khar relana consecutive multiples dikha ganan x di thangshi khar do get chur do ani di next khala do get chu gala next new de chele get chu gala khazu domla do chukchi domla da get chu gala chukchi domna hazu chere get ni sajik ra and ani goni get chu gala hari chukchi domna get ni sajik ra na bni wod ra sa thangbo get chu get ni sajik next dikha na bo get chu gala ni sani domna hazu chere get sumju soni ra get sumju soni Ochi zeta dinzu sum number get the chu ani get ni sachi get the sumju soni dinzu sum ge hare level ki domda na yor level ki multiples re dinzu sum dom ne nganjul khara gol na answer di sum ge thukju reksum ra gol re la ta thiwa nang lo ta nganju ingu number main sum dinzu cher thaging ni gele example shagwe di khalaso 33 44 55 dulasa dinna nang ni nya dinzu sum level ki domda ra ta thanda nganju na ba ha mo ko mara di du gala ani number ta nganju na ba ha gor ko chi ha go di na ba khar do get the chu get ni sa ji get the sum soni dinzu sum re la number cher ko chu se therefore 3 consecutive multiples kha gala na get the chu get ni sa ji get the sum soni khizi rang ji next question dikhala na the difference between two whole numbers is 66 lara
the ratio of two numbers is 2:5 lara. What are the two numbers lara? Ta dil di khala ona difference between difference la se ji la inde la ora pen se china subu ringlo ji na mi 5 feet 5 inga china ra ani 5 feet inga china mi 3 feet na ani koran gi che de khari khyo na 2 feet khyo 2 feet khyo ni ni de chung adu le ji ni si ji bu ji ge yi je ge ji bu ji ngap chu ina ji ni shu ina khyo ni le sum ju gi chung adu la de khade se rang ngap chu ni shu thiên jang sum ju le ra ni na si ji bu ji kyang difference la de na khala ona ma theng u re la khani khari phar la na two whole numbers ki paral whole numbers de ha go na na jo ha go mari ini yang answer dikhana na thena ajula answer dikhara gol na 66 ra go relar ko chuse ta ju thiona no khati na given dikhana ratio tior ta given khati na ratios ra ratio tiora ratio of two numbers ra ratio of two numbers number ni digi ratio dikhar lana ajula 2:5 ra ani let two whole numbers ni ngajo ha go mara hamo go digala ngajo khare suppose chi whole numbers ra b khada khalana ani 2x tang ani khare 5x korani suppose chi delar ko chu se ta di jela ngajo khalana thiol ta na la according to question ra thiol ta ga chine according to questions ra thiwa lata ga china latara manchula an equation khar ra lana the difference na ma thena ra khani lana whole number 5x ne khari the lana 2x ti ma thena manchula answer khar ra lana manchu thiwa na lo te do khar ra is na equal to la sa ngi ne la sa an 66 ra re la ta dilo di kola 5x ni 2x thina ha chu ni ge like term ra khap tu the ra so 3x is equal to 66 la an x ti khora rangya sha multiply sign ra 3 the x ki mal multiply equal to ki phaje side do na hajere 66 divided by 3 so that means 3 1 3 3 2 6 3 2 6 ra so x ki ngazula x ki value dikhar ra lana 22 ra re la so and therefore and two numbers thiwa na no jo khala do numbers ni di chila da two numbers are khar rela na thangshi di khare jo x thangbo ngi la khare x 2x la da x de khajur ni sa ni da ni multiply ta na khajur rang jo 44 ra and 5 multiplied by 22 dang khare 5 multiply dang la ra khore ni tang re mare khajin na thagi ni gele la san bu thang bu de khare 2x la ra tik 2x the x de khajure 2 multiply by 22 dang number thang bu de 2 multiply by 22 chik ani 2 multiply by khare ani 5 multiply by khare ani 22 ra dile dikhola ta number next thangbo di 2 multiply by 22 dikhare 44 chara number thangbo de rasa number new dikhare whole number new dikhachira na 5 multiply by 22 ra dile dikhola 5 2 sahare 10 ra 0 1 carry 5 2 10 level so next number ni dikhar khada khar lana ani 44 dang get the chu reler number ni ko chu se thiwa na che lad whole number ni tere ni dom ne nganjul kha tere ni ani ma difference and ma subtract chini nganjul answer khara lan 66 ra reler ju se question di khande solve chona na ta dene ro thiwa lena ra next topic dira ani ju gi last topic re ra 2x la da like term nyam do sha 2x da ani x ki din la sign khare positive vera positive equal to pasir na minus chera minus x which is equal to 2 ani negative 3 di equal to pasir na hajere positive 3 dus chera dijela 2x ne x thina x lagra ani greater sign di ma thira plus ra dus 3 ani 5 ra so hanjo x ki value dikhar ras lana 5 ra reler ko se dus china hanjo khare x ki value dikhare 5 ra reler ta hanjo ki next question di chaga china bena china ta dinte do lega china ra next question in the like term nyam do sha 5x do x you nyam do sha 5x that equal 3/2x di equal to pasir na minus chira 3/2x ra equal to 7/2 the equal to phaje side na hajere negative 7/2 chira ani minus sign dikha jere rangya mashi 14 chir ko chu se ha ko se di jena jo khaje la na khoran ni gel common khado x common re do x common di matyo x di ko chu se x di matyo x di khora rangya ma sha and di jel khala so 5 minus 3/2 do wala number mina hajire jo 1 sha dus ko chu diga so dela and di jel equal to ani negative khare
negative sign di rangya sha ani 7/2 ra ani di kima la plus sign thi uma thu ge tanda kerang confuse ma cha 14/1 dus chin common te osi thamu ge diga su go di x ni common te x de sha ra ani x for ni ge chik pa ma ani x ma te na khalas 5 la sa and minus daran thi 3/2 la sa dus thi अनि दि जेल को माइनस साइन दि नि के चिक पर द चिक पर इनटू मास माइनस साइन दि छिलो त्यो अनि खाला सो 7/2 माइनस साइन दि मा त्यो ग छिना अच्छा चिक पर डिनोमिनेटर चिक पर स्क्वायर कुछ डिनोमिनेटर चिक पर स्क्वायर लदि गला अनि खजरे 5/1 द डिनोमिनेटर 1 ला 2 गी मल्टीप्लाई ता चिक न्यूमरेटर ले 2 गी मल्टीप्लाई ता -3/2 अनि x र which is equal to minus र चिक देले चिक छे र डिनोमिनेटर चिक पर 7/2 माइ प्लस र 14 ra upon 1 ra denominator 1 la 2 ki multiply ta numerator la 2 ki multiply ta ra dus cinema solve chi 5 to 10 upon 2 ani ra 5 to 10 ra 10/2 ani minus 3 ra ani ni ke denominator chi kwa chasa 2 di ma thi ani x ra is equal to minus ra 7/2 ni ke denominator chi kwa chasa ani 7 plus 7 ani 14 multiply by 2 hachere 28 chegra अनि दुस छिनी रंगजो मा थिएरे अनि चुनी सुमदेना अजरे दुरा 7/2x रा अनि 7/2x ओके त रंगजो देला थन्द दे 7/2x दुस छि न रिंगबु छग द अनि रंगजो खप्तु वरा खज छिन दुगोर लना खेसी डिनोमिनेटर नि के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नि के जिक पइना अजो दुस का तायर कोचुसे नि दोक्तो छिनी न चिक ल छायो न का तायर सो अजो खालास लना 10 - 3x रा is equal to minus 7 plus 28 खज चुरे 7 plus 28 दूस चिन्ह सा तो दीजिए नेक्स्ट स्टेप दिखा रहे चुनिए सुम दिन आंसर है 7x is equal to अनि -35 वो से न्यू गलनी सब के तो ना आंसर सुम सोंगारा सो देयरफॉर आंसर x दिखा रहा लना 7 दी मल्टीप्लाई साइन ला इक्वल टू के पास ना डिवाइड चेरा 35 द 7 दी डिवाइड तना -5 ला रहा देयरफॉर आंसर x दिखा रहा लना x दी -5 ला रे को से दूस चिन्ह सॉल्व चिरेन आंसर की चैप्टर दी जो अरे लिनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इन चैप्टर नंबर 2 सारे